חיטיו. וואי, אחי, מה זה אבל? מפעל כאילו? תראה לאן זה עולה גם, אחי. Israel kembali dilalap api dalam insiden kebakaran misterius pada Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, malam. Bahkan tim pemadam kebakaran mengaku kesulitan mengatasi api yang semakin membesar. Dikutip dari The Jerusalem Post via Tribun News, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, kebakaran itu terjadi di sebuah pabrik Rishon LeZion. Adapun pabrik itu terletak di hanggar industri Jalan Eliyahu Eitan, pusat wilayah pendudukan Palestina. Dilaporkan di dalam pabrik itu berisi produk plastik dan kemasan sehingga membuat api semakin meluas dan sulit dipadamkan. Menurut laporan, 16 tim pemadam kebakaran dikerahkan ke tempat kejadian perkara. Meski begitu, tim damkar mengaku merasa kewalahan memadamkan api tersebut. Dari video yang beredar terlihat kobaran api membakar habis pabrik Rishon LeZion, bahkan asap hitam pekat terlihat menyelimuti langit Israel. Sementara itu, Tel Aviv tak melaporkan jumlah kerugian hingga korban jiwa akibat insiden tersebut. Hingga saat ini pun belum diketahui penyebab kebakaran yang dianggap misterius itu. וואי, אחי, מה זה אבל? מפעל כאילו? תראה לאן זה עולה גם, אחי. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.